Rekli smo na samom početku da ćemo imati izuzetno zanimljivog sagovornika. Ovo su stvari koje onako uvijek zaokupe pažnju. Sad, bioenergetičar gospodin Muhamed Omerović, naš je gost. Dobro nam došli. Samo mikrofon. Dobar dan, bolje vas našli. Sad ja kažem bioenergetičar. Mnogi ljudi, ja kako čitam one članke i sve, kako smo danas malo se, što kažu, educirali i ne vjeruju u tu vrstu, ajde da kažemo tako, liječenja, ali vaši rezultati, evo prije svega sa sportistima, pošto to nekako najviše i odjekne, govore sami za sebe. Iskreno da budem, ni ja sam nisam vjerovao u sve to. Sam sam bio taj skeptik i neko koji je, kako naš narod kaže, cirkuzao u vezi toga. Pravio šegu na račun bioenergije i bioenergetičara, ali eto, to mi se sve na kraju odbilo od glava. Jel se to nauči? Kako to funkcioniše? Nije to stvar učenja, mada neki pokušavaju tako da predstave. Bar je moje shvatanje tako da to nije stvar učenja, to je nešto što čovjek posjeduje ili ne posjeduje. Stvari, da li dobije taj dar ili ne dobije. Ja sam to otkrio sasvim slučajno 1995. godine nakon ranjavanja i liječenja u Njemačkoj, da to postoji. Znači, došao mi je prijatelj da me obiđe nakon što sam ja ozdravio. Ja sam mu požalio se da ga bole leđa, radio na gradilištu. Subota je bila poslije podne, pokisao, sad je uvrnut, ide, kaže, bole me leđa i sjeda pored mene, ja mu sad desnu ruku stavljam na leđa, kažem, gdje te boli? On kaže, što ti je vrela ruka. Sad znam da smo se šalili još prije rata na račun bioenergije, kažem, a to je bioenergija, sad ću ja to tebi riješiti, stavim mu i drugu ruku. Kaže, ruke ti žare, peku. Ja sad snimam par minuta, možda 3-4 minuta, na tu temu idem, kontam ako me zeza, prihvatim tu šalu, zezu i prođe to. Sklonim ruke, kaže on, pa što ne kažeš da znaš? Rekao, šta znam? Kaže, evo mene više ne boli. Rekao, znam, nije te ni boljelo. Tako da je njemu trebalo više od 40 minuta mene da ubijedi da ga je stvarno boljelo i da ga je prestalo. Tako. Jesu i sad vrele ruke? Pa nisu ruke vrele, ruke su u stvari standardne, samo što ispod ruku se osjeća na tijelu da je nešto. Znate što vas to pitam, izvinjam se što prekidam. Evo kad smo se malo prije upoznali, Denis ima malo problema sa leđima, pa ste mu stavili ruku na leđa i on je ovdje uletio u studiju samo onako sretan, nasmijan i govori je li ovo moguće, šta se ovo desilo? To se dešava većini. Ne osjeti svi tu toplotu, ali velika većina osjeti. Ja sam, izvinite, a skeptik je, moram reći da je Denis skeptik. Pa ne, jesam i gospodin spustio ruku, ja sam i dalje pričao i vidim, ne drži ruku, ja i dalje ruku osjećam. Dobro je, i moram reći zaista da me manje boli, eto, tako da Dobro, to smo probali 2-3 minuta, koliko je trebalo. Obično treba možda 10-15 minuta da bi se rezultat osjetio puni efekat. A to što se tiče tog žarenja ruku, znači nisu moje ruke, to sam otkrio slučajno kad sam počeo raditi na daljinu. Znači, kontakt rukom mora uvijek postojati. To je specifičnost ove moje metode. Pa kako na daljinu, a kontakt rukom mora biti? Ne moja ruka, nego ruka od onoga ko je bolestan ili nekoga drugog ko je kod njega da mu stavi ruku. Znači, uvijek nečija ruka mora biti na bolnom mjestu. Tako da ljudi meni govore imaš bioenergiju u principu. Ja sam ne znam je li to bioenergija. Nešto jeste. Ja sebi doživljavam kao onu, da kažem, kabal nekakav, ako uzmemo peglu, ona ima kabal i samo onu ploču koja grije, koja pegla. Ja sam onaj nekakav kabal od utičnice do pegle. Spona. Spona. A hoćemo malo o tim sportistima i njihovim povredama. Ono nešto što sam ja pročitao, vidim da je sada pomoćni trener u reprezentaciji Hrvatske bio vaš klijent. Jeste, to je bilo još 2006. Željko Petrović je, to je bilo baš te sezone kada on došao u Bayern. Povrijedio se Louis van Gaal. Govorimo da ne bude zabune o Iviću Oliću. O Iviću Oliću, da. On je bio, znači, Željko Petrović je njemu bio trener u Hamburgu. Te sezone, kad je Željko Petrović završio sa Hamburgom, Ivica Olić je isto završio sa Hamburgom, prešao je u Bayern iz Minhena. Imao je nesreću da mu pukne list, čini se lijeve noge, ali nisam siguran, jer toliko tih nogu je bilo da više ne mogu pamtiti koja je kod kojeg noga stradala. I Željko Petrović je nas povezao, nazvao me Olić i pita kao, čuo sam da mi je, rekao mi je Željko Petrović da možete pomoći. To ja sam odradio sa distance, to on je sam sebi držao ruku na tom mjestu. Onda od iznenađenja opsovao kad sam rekao da skloni ruku i rekao, oprostite, ja se izvinjavam, ja se ispričavam, kaže što sam to tako rekao, nisam mislio, ali kaže ja sad mogu stati nogom na štak. Ne, mogu spustiti nogu, ja nije mogu pustiti nogu, to ga je boljelo.
boli me još. Htio je da dođe do mene u Holandiju. Ja sam rekao, možeš doći, ali možemo i sačekati. Za 7 dana idem za Bosnu, pa ako nije teško, ako nije daleko čekati, ja svakako pored Minhena. I tako je bilo. Ja sam se vratio kod njega, bio sam pola sata kod njega, za tih pola sata to je završeno. On je imao sezonu karijere, igrao je finale Lige šampiona i svi znamo da je on taj u stvari koji je doveo Bayern do finala. Da. Ja sada pročitam ovdje sa kojim zdravstvenim problemima eventualno možete nekom da pomognete. Glavobolje, obične migrenske, bolovi u nogama, rukama, stomaku, leđima, koljenima, kukovima, šakama, laktovima, razne povrede kostiju, mišića, zglobova, tetiva, teniski lakat, razna istegnuća, kontuzije sa ili bez hematoma, problemi sa sinusima, postoperativni bolovi i još mnogo toga. U principu sve što boli, bez obzira da li je uzrok bola poznat ili nepoznat. Mislim, u više od 98 slučajeva rezultat je dobar. Nekad bude, u većini slučajeva je to da nema više bola nikako ili je bol znatno reduciran, da čak više ni uzimanje lijekova nije neophodno. Kako komunicirate? Mi vidimo ovdje neke brojeve, vi ste rekli sad to nešto, spomenuli nekoliko navrata na daljinu i da ste imali sad preko 2000 ljudi. To je bila uz Ramazan sam to odradio, te 2 seanse. Jedna je bila 3. dan Bajrama. Preko interneta, koristio sam Facebook, live streamu preko Facebooka sam odradio te 3 seanse jer znao sam da to već radi. U stvari već sam to i radio, te grupne seanse, samo ljudi nisu znali da ja to radim. Jer bi obično mi se javljali, ja bi davao pojedinačno upute. Svakome, ovamo se njih najniži po 15-20, drži ruke. Ja samo povremeno jednog po jednom prozivam, vidim kako je, skloni ruke, ako treba ponovo staviti, stavi. Tako da sam to odlučio da onda uradim istovremeno za sve. I djelovalo. Mislim, mene su rezultati oduševili jer ja sam očekivao možda negdje do 60-70% uspješnost da će biti, a po ovome ispada skoro 100% da je. Jer samo mi se 2 javili, jer sam ja baš molio sve naglasio u tom uživo javljanju, da mi se obavezno jave ako imaju kakve reakcije, loše reakcije pogotovo, ili ako nema nikakvih reakcija, da znam, jer sam htio sebe da testiram, tako da sam u ta 3 navrata ima više od 2000 osoba koje su učestvovali u svemu tome i sad me već programuju. Moram često isključivati telefon, pitaju kad će ponovo. Mislim, uradio bih ja to i dok sam ovdje ubostali, imam problem sa internetom. Kida se internet, tako da ne želim da nerviram ni sebe ni njih. I uvijek me to zanimalo. Možete sami sebi da pomognete? Vrlo teško. Jel da? Vrlo teško. Pitali su me mnogi zašto ne može, a ja opet kažem gdje ste vidjeli hirurga da sam sebe operiši, osim Ramba možda. Da, u Rijeci ste čest gosti, tamošnje fudbalere ste onako osposobljavali, ja tako da kažem. Jesam, Rijeka je meni izuzetno draga sredina jer bio sam došao u tu jednu situaciju da sam čak htio da prekinem svim se ovim baviti. Gdje god bi se pojavio da kaže mogu, evo, probat ćemo da pomognemo, ljudi su mi ismijavali, pravili budalu od mene. Međutim, moj veliki prijatelj Tihomir Tomić je to sve okrenuo na drugu stranu i to je krenulo sa Rijekom jer njegov tadašnji predsjednik kluba, on je bio trener u jednom malom nogometnom klubu. Neven Jušić je imao sina koji je trenirao vaterpolo u mlađim kategorijama Primorja. Povrijedio je stopalo i ljekari su mu savjetovali da nosi gips 4 sedmice, još 2 bez gipsa, pa možda prođe bez operacije. Ja sam to za 15 minuta preko Skype-a riješio i on je za 2 dana išao trenirati punom parom. I onda su svi se šokirali. Nije bilo gipsa nikako? Nikako, kakav gips, ništa. Samo je 2 dana poslije toga pauzirao i otišao trenirati u bazen. I oni su svi znali za to kako je mali talentovan, izuzetno talentovan, bio u mlađim kategorijama u hrvatskoj reprezentaciji. I onda su me pozvali me Neven, platio mi avionsku kartu da me ugosti, da mi se zahvali. Tu su došli njegovi prijatelji, večerali smo, upoznali se, objasnio šta i kako radi i stidljivo su zamolili bili ja probao kome od njih pomoći jer imaju raznih problema. I to je krenulo. Kad su čuli još ovi iz Primora da sam došao, došli su treneri, došli su neki igrači. To je bilo to što je otvorilo sve tako da recimo pola ove hrvatske reprezentacije što su svjetski prvaci su prošli kroz moje ruke, da tako kažem. Sada kad ste spomenuli to svjetsko prvenstvo, ja znam, vi ste i novinar. I pisali ste za onaj čuveni Tempo. Jeste. Ja se još uvijek osjećam kao novinar. Zato sam i rekao novinar. Ja se još uvijek tako osjećam i baš sam jučer jedan kraći post stavio uz fotografiju. Jednom novinar, uvijek novinar. Mislim,
to mi je drago bilo i ostalo. I uvijek sebe vidim kao novinara i sad ja ponekad nešto objavim za pojedine portale. Jer svugdje tih mojih prijatelja ima po raznim portalima i uvijek mi je drago biti novinar, biti u ulozi novinara. Gdje vi danas živite? U Holandiji. Dolazite u Bosnu, jel? Dođem u Bosnu 4, 5, 6 puta godišnje. Pitam zbog ljudi kojima smo eventualno sad negdje, pa eto ja ću biti slobodan da kažem, ponudili nadu možda za neki problem koji ne mogu da riješe. Pa dobro, imaju te informacije na Facebooku, recimo mogu ljudi tražiti, mogu na Google utipkati moje ime i prezime, vidjet će, sad će me vjerojatno i prepoznati po faci, ima mnogo toga objavljeno, fotografija, znači linkova na sve to, onda me mogu potražiti. Telefoni stoje, ja sam uvijek dostupan, znači ne sakrivam se. Tamo na zapadu ovo što radim ima svoju cijenu, dok u Bosni recimo smatram da bih trebao da dam nešto i narodu ovome iz kojeg potičem. Meni je zanimljivo da, evo, recimo, pomenuli smo Olča kojem ste pomogli, nebrojno je tu još i Bezjak iz Rijeke i mnogi drugi, ali zanimljivo da su naše dvije vedete na neki način, hajde da kažem, odbile ili nisu vjerovali to Džeko i Pjanić kad su bili povrijeđeni. Ne znam šta je bilo tu, ja sam nudio i znam sigurno da je došlo do njih. To što sam ja nudio. Zašto su odbili, to bi vjerovatno trebalo nekad njih pitati. Meni je bilo malo žao i malo teško, recimo, boli to čovjeka. Imao sam najbolju namjeru i znao sam sigurno da sam mogao pomoći. Recimo, Pjanić je imao onu distorziju zgloba, ali srećom nije to utjecalo na rezultat, tada je sve dobro se završilo. Istu, možda čak i goru distorziju zgloba imao je Milekić, nekadašnji košarkaš Škrljeva. To možete vidjeti, tamo imaju na YouTube kanalu, na mom YouTube kanalu, na Facebook profilu. Imaju ti snimci sve gdje on govori šta je kako je bilo. Tako da sam im to za 3 dana riješio. On je 4. dan igrao 30 i kusur minuta kao da ništa nije bilo, mislim. Imaju i fotografije mnoge kad je došao kod mene i kad je otišao. Kad je otišao, da. Ja, i zahvaljujući tome, recimo to i sam predsjednik košarkaškog kluba Škrljev uvijek ističe, oni su ušli u prvu ligu, najviši rang takmičenja u Hrvatskoj, recimo. I mnogo njih je bilo i sad dolaze kod mene, oni mene često kontaktiraju, koriste moje usluge. Dok naši, ne znam šta se dešava. Ja moram, recimo, ovo mi je fascinantno, kaže, rezultat je vidljiv odmah u toku terapije. Dakle, nema tu čekanja pa da on sad mora, ne znam, Olić da mora da sačeka sat, 2, dan ili 10. To se odmah vidi, recimo, i mene je to fasciniralo u samom početku, jer kad je počeo ja sam se prepadao. Ljudi kažu ne boli, ja sad gledam šta sam uradio, nisam ništa uradio, a ne boli ga. Tako da ja smatram da je uspješno ako djeluje u onom trenutku kad djeluje, a djeluju više od 90% slučajeva, možda 2 do 3% svih kojim sam pomogao, poboljšanje je nastupilo tek naknadno. A da bi potpuno rezultat bio vidljiv, uočljiv, da čovjek, da kažemo, napravi jedan presjek svog zdravstvenog stanja, treba proći možda 7 do 10 dana nakon svih tih terapija. Obično je to 2-3 terapije, ne treba više. Ja znam ove moje kolege koji to rade, bioenergetičari, oni obično savjetuju 4, 6, 10, 20, nije bitno koliko terapija. Kod me, recimo, nema toga. Dođete, vidite, obično to bude od 1-2 puta sasvim dovoljno, a izuzetak su 3 i više puta. Žarkice, ali te boli nešto? Boli mi neka leđa. Stvarno? Da. Hoćemo probati? Sad? Na reklamama? Ne znam evo šta kaže gospodin. Pa ne znam, malo nekad... Da ne bi uzimali vrijeme, ne znam šta je, jer ipak će to uzeti par minuta, znači ne može 2 minute, dvije, to je malo... I ne znam samo kolegama iz režije imamo li vremena da Žarkica krene, neka Žarkica krene, idemo mi na Žarolija, gospodina Muhameda Omerovića potražite, evo kao što smo rekli i na Facebooku i na YouTubeu, Žare je spreman.